No hindi ateti kiama-ini kia Jubilee mari ihenya-ini ria kuha aikia a kura mwerekera-ini wa ithurano cia wamũrani wa kiama kiu. Akaunti-ini imwe ateti magikuanira gukugia wara mwerekera-ini wa wamũrani ucio. Akaunti-ini ya Embu kahirika ateti macukire gavana Martin Nyaga wa Bora gutindikiriria kwamũrwo kwa Dennis Muthee kurugamira mihango ya kiama kaunti-ini iyo. No gavana wa Bora niagithitie kiene merio ya ateti acio. Koguo ni kuonania tayari mundu uria mutonye bo ni mundu wa guka gutethereria wei wa kura. Na turenda kwira Raphael Tuju matucenjerie returning officer ucio wanakorwo kama guturetera returning officer wa kumanja. Nini mpishe policy ya Jubilee ni ati andu aria makuthurwa returning officers tio magakorwo makirugamira uchaguzi kuria maumite. Koguo atie gwitigira Akaunti-ini ya Naikuru mucemanio wa kiama kia Jubilee kwarira mehariria ma githurano kiu uracokire gutharario. Mucemanio uyu ugitharario thutha wa ahoraniri amwe kurega mubunge David Gikaria wa Nakuru Town East kuria kiuria hindi ya mucemanio ucio. Ari mucemanio uria uratongoragio ni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Raphael Tuju na uria kiama giki kirathaganitie kuiguanira njira cia guthangania ithurano cia wamũrani na njira ya waraganu. Wakati ballot papers zitaletwa, zitakuwa na serial numbers. Wakati tumefunga voting, lazima tuonyeshe tumefika serial number gani. Kwa vile kila ballot book iko na ballot papers 50. Wagagu kiama-ini giki na kuri aria marahorana iturwa ici ningi urikana aikia a kura na amemba a kiama giki ni makeyumirie kunyita itemi githurano-ini kia wamũrani kiria kiraririo wa gatano kiumia giukite. Ndenda kumuvoa inyuothe mukore muigite thayo tondu tutiranindi mbara tuna thayo na anake makurangira kura itikiwe wona namo boda bonda mathi matwarwa mwatwara mamina soso na ndo monde marikia gutinya kura ciao mukamacokia mucii na mucoke ituone murangire kura. Siasa itingituma nume maitu netingituma maitu na kianume niendire tayari kugaya kirumi. Ari kiama-ini kiria ithurano cia bodi cia ithurano cia gomeirwo ni ngahiha na ateti amwe koroterwo kugathika arumiriri kana athiriti ao bodi-ini icio. Mashindano ya kisiasa saa zingine yanaweza kuzidi ikawa amani inakosekana. Wale wanaweza kuhakikisha wamemgeukia Mungu ili kuhakikisha nchi yetu imetulia ni nyinyi ambao mko hapa. No kiama giki gikiranira kugathika mitaratara mikinyaniru gutigirira waraganu hindi ya wamũrani ucio. Ithurano icio igathaganio kaunti-ini ciothe tariki 21 mweri uyu. Ngiribotera Inooro TV ni twara kuna Macharia wa Gacuru.